Assalamualaikum guys, saya makan malamku jam 6 lho wah. 5 menit guys, dinane Sabtu malam Minggu tanggal 31 ulah 5 penghabisan bulan di bulan Mei 2025. Mangga guys, jangan terang mbek ndas manyung lho guys, ndas manyung. Panggang asap maksudnya lho, panggang asap guys. Manyung tukune Bu Mimin diingi wong sayur wingi guys. Secara mono sundak man oblok-oblok ngecek yang tak segoku. Google tinggal sak jam. Enak waktu bahas mang. Enak waktu bahas makan guys. Bismillah. Baik kacang. Bumbunya itu guys. Soalnya males mbek. Kayak kacang enak guys. Kayak kacang. Pas. Nyapal. Terus ngombene es nutrisari rasa asem. Itu teh. Alhamdulillah.